Katmandú, la capital drag más in del mundo mundial. Soy Jessica Chonda. Venga. Y os voy a presentar 3 fabulosos shows esta noche. A las 12, a la 1 y a las 2. Presentando los talentos ocultos de una servidora, a la electrizante Mitzi Mitosis y a la burbujeante Miss Doll. Despegamos en 20 minutos, así que no me enrollo más. Y a beber maricones, que si no, no cobro. Y aquí está, media hora tarde, como es habitual, la mejor transformista de Australia, Miss Mitzi Mitosis. I feel stormy weather moving in, about to begin. Hear the thunder. Don't you see so pretty hair? Rip on the roof and stay in bed. Rip on the roof and stay in bed. God bless Mother Nature. She rearranged the sky so that each and every woman, so that each and every woman live on the perfect ¡Hola! Hola. Somos las chicas del tiempo. Ajá. Y tenemos noticias para ti. Presta atención. Preparaos, solteronas, y dejad los paraguas en casa. Oh, sí. 'Cause tonight, Tonight, for the first time, just about Tonight. for the first time in history, it's gonna start raining men. It's raining men. hallelujah, hallelujah, Raining men. all the glory, Love it, girl. I'm strong and big. That's not what's said. it's gonna start raining. ¡Que os den, panda de mataos! Venga, hombre.